za Repubulika Paul Kagame ndetse na Madame Jeannette Kagame bakaba bageze ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi aho bagiye kuyobora igikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro icyumweru cy'icyunamo ndetse n'ibindi bikorwa byose byo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, umwanya ukurikiyeho no kwenyegeza urumuri rw'icyizere. Twabasaba mukegera imbere mukengeza urumuri rw'icyizere. Uru ni urumuri rwo kwibuka, urumuri rw'ubuzima. Umuhango rero ugiye kurangwa n'ibice binyuranye, ariko ukaba ari umuhango uyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Araba gushyira indabo kumva imva ziri hano ziruhukiyemo imibiri y'Abatutsi irenga 250. Haraza kubaho gucana urumuri rw'icyizere, urumuri ruzamara iminsi 100 yo kwibuka, ariko kandi haraba n'ibiganiro birabigizwe n'ubuhamya bw'abarokoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Turaza kugezwaho ikiganiro na Nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe w'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, ariko kandi turaza no kumva ijambo nyamukuru ry'umukuru w'igihugu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Martina. Yes, Basil, this ceremony is going to be presided over by His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. It will be marked by the laying of wreaths at the mass graves where over 250,000 victims are laid to rest here at Kigali Genocide Memorial. There will also be the lighting of the Flame of Hope, which will burn for 100 days of commemoration. The ceremony is attended by senior leaders from key national institutions, government officials, friends of Rwanda, as well as representatives of various countries from all over the globe, and genocide survivor organization representatives, as well as families of those who are laid to rest here. The ceremony will also include testimonies from a genocide survivor, a talk by the Minister of National Unity and Civic Engagement, and a keynote address by His Excellency, the President of the Republic of Rwanda. Alors, cette cérémonie sera présidée par son Excellence le Président de la République, Paul Kagame. Elle sera marquée par le dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes où reposent plus de 250 000 victimes, ici au mémorial du génocide de Kigali, ainsi que par l'allumage de la flamme de l'espoir qui restera allumée pendant les 100 jours de commémoration. L'événement réunit également de hauts responsables des institutions nationales, des représentants diplomatiques, des amis du Rwanda, des représentants d'organisations des survivants du génocide, ainsi que des familles ayant des proches inhumés en ce lieu. Il sera ponctué par le témoignage d'un survivant, une intervention aussi du ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, ainsi que le discours principal de son Excellence le Président de la République. Abakomeje kudukurikira twabwira ko mukanya ubwo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame babageze hano umuhango urabutangiye. Reka dusubize abagenzi bacu ijambo muri studio. Za Repubulika Paul Kagame ndetse na Madame Jeannette Kagame bakaba bageze ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi aho bagiye kuyobora igikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro icyumweru cy'icyunamo ndetse n'ibindi bikorwa byose byo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Turareka mukomeze mukurikirane uyu muhango uko wakabaye, aho tunari kumwe na bagenzi bacu bari hariya ku rwibutso rwa Kigali nyuma yuko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bahageze. Reka tubareke rero mukurikire igikorwa cyose uko cyakabaye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika uhagarariye imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, Kwibuka na Vega, Banyarwanda, nshuti z'u Rwanda, mwaramutse. Nitwa Gatesi Edeni, gufasha mu kuyobora gahunda zigiye kubera. Muhawe ikaze hano ku rwibutso aho tugiye gutangirira ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi yiciwemo abarenga miliyoni.
ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi yiciwemo abarenga miliyoni. Hano ku rwibutso haruhukiye imibiri irenga 250 y'Abatutsi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Thank you for joining us as we commemorate and pay respect to more than 1 million lives lost during the genocide against the Tutsi in 1994. Welcome to this memorial site, which is a final resting place to more than 250,000 victims. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turatangira dushyira indabo kumva twunamire abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma hakurikiyeho kwenyegeza urumuri rw'icyizere. Military band igiye kutuyobora muri iki gikorwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, twabasaba kwegera imbere mu kunamira abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Your Excellency, Ambassador Charity Manyeluke, representative of the Diplomatic Corps, may we invite you to step forward and pay your respect. Thank you. Turakurikizaho Perezida wa Ibuka, Bwana Gakwenzire Philbert, na Presidente w'umuryango wa Vega, Madame Manzi Mukarugema Alphonsine. Twabasaba mukegera imbere mu kunamira abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Tugiye gufata umwanya wo kuzirikana abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Let us now observe a moment of silence. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, umwanya ukurikiyeho no kwenyegeza urumuri rw'icyizere.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, ikaze ku rumuri rw'icyizere. Urumuri mugiye kwengeza uyu munsi ni ikimenyetso cy'icyizere, kwiyubaka n'ubutwari bw'Abanyarwanda mu myaka 32 ishize. Twabasaba mukegera imbere mukengeza urumuri rw'icyizere. Uru ni urumuri. Urumuri rwo kwibuka. Urumuri rw'ubuzima. Murakoze. Gahunda zo kwibuka ku nshuro 32 zirakomeje. Mumfashe twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame.